Bazar thlir tu te chibai ule April ni som paruk sang ni som ni panhei inrin ni tlaya thlipui rial le ro thok chuan Kolasip district a khosang sang a chiat na satak a thlena pangbal kon khwa chu tuar na saber ni in thlipui hian in za som thum le biak in pali nuai chia in lo zui tlak lo khopa in chia hi som ni le pasari la ya oma khodanga ero chuan lo zui tlak lo khopa in chia a om lova vanai thak takin mishing thi le hliam ero an om hriat ani lo thung inrin ni tlaya thlipui thok hian Kolasip district khosang sang chenna in zani somli pakwa le biak in pali ati chiani in hriat ania hetiang hi khosang sang thlipuin in nati chiat hriat thei chin chuani pangbal kona in za somthum le biak in pali Kolasipa in somni pasari meiduma in somni paruk bairabia in somthum pakwa sab chimluanga in somni panga thingthela in patni pangbal kona hian lo zui tlak lo khopa chia in somni pasari awma hekte hi nimin Easter Sunday khan khotlang huap na tlang na in thaiang anga sak that ania Kolasip khopui chunga waime branch sang sanga tangin na tlangin an pui bok ane Kolasip bial tu MLA pu kelarin liana Minister of State Chuan bial chunga thlipui tle awanga harsat na tok te hi nimin khana huna kalchilin athayang angina thlamwana chiat tok mi malte hena hian an mamong zelin tanpui na sumle silpolin te ape boka natlang te senso tan khosang sang le Kolasip veng sang sanga poisa fa ya pe a vandoi na tok te chomdol na tan hian minister purin te hian cheng noi thumvel asem choka silpolin po za somthum pali semral ani bok minister hian chief minister chu phone manga benghalin inchung tu rangwa po amamo ten hena pe kani theinan ma alanghal bok ani Kolasip bial tu MLA hi Kolasip DC pu John LT sang chuana troi oma Kolasip DC po hian vandoi na tok ti tan puinan sumfai engemaw zat asem ve bok ani thlipui tle hian chen na ina ti chiat baka khosang sanga kongkama thingte chem tliakin mun engemaw zata thingtlu in electric hrui awok cha awangin inrin ni zan lai thleng khan Kolasip district khosang sanga power supply amumal lova vain lam thlengin mun than khata chuan power supply alamumal lova power and electricity department lama thok tu ten asiam that na hi ngor takin an thok zel ani heti lai hian inrin ni tlai thlitle khan tuicho en pump house chom tu 11 kV electric line ban a chem thlua hemia wang hian PHE department chuan tholeni thleng hian tui an pam theidon lo ti thok tu ten an soya thlipui thok hian mipui te tan harsatna a thlen na sa hle ani Kolasip district ka thlipui sul husang sang te ilo en chunjom te ang pangbal kon in chia hi a cheturu khop moya aseng hoi turber masak tur por hiat lai theilove hetuna hian Kolasip tam ran suam meten lai in him hanan lamasa ti chuan hey kan sub headquarter wai me president pulian kung te an oma hey bial te mele pokelal rin lian na po chiat to na mun tuna henat lo wal me kani Kolasip bial te mele pokelal rin lianan bial chung pangbal kona thile rialina ti chiat mun na lo me kani isom pasari thali sang ni som ni pani hian Kolasip bial tu MLA Minister of State dipok chuan ni som paruk thali sang ni som ni pania thile rial ruatena in chene ti chiat te amuna tloina kalmeka DC Kolasip puchona te SDC te le party block roi tu ten an troi o mani lai hi meidung khwa tlo me ka ni anh có lần lần khen sầu giống màu không biết sầu cái hết sao mình đã khá lâu lâu à nimin ni som paruk April sang ni le som ni le pan ni thlai lam chonu lam dar ni le chan ve dar thum bor vela tanga ruale thlipui lo thok
thut mai khanin Scholarship District Pom Chunga mun phrang na takin anuaya tuna kan mulai hi pang balkon Presbyterian ko than biak in ania helai hi chauka mun ania chauka hi tiang hian kan huang hian thli na nuai cheveka helai mi ni china kan han mu masak tuna chung engemaw zat pomlo ko huau so Sunday School Hall ania tuna hian sub headquarter weme Lamatang Town Branch natlang te engemaw zat an chuak tha so lama son tuna hian in chung thina alen chiat te thom that mek ani bok ani yang hi kan din mun mek ani in engemaw zat a chia report a then khata tar lan en ti to in chia le thom that ngai zat te don tar lang gel don ani khu ko han upa in ania a chung rialin aden pop sak na sat baka clean engemaw zat ala boka rangwa te ikuan an thomno te in pho chuakin henga hian an pho chuaka so lamate po so mun danga mi in pho anom nual mai thomno le mutbu te an pho ferfur mai ni Cậu Trần Sunday School Hall khan nia ni chin khan a chung lam atang kan han thlir hei chung lampang ania khian hei voin chu in khom lei thei poni to lo ni hi no pang po kholaya anin kom tamai mai ri ani bazari lo thlir awangin kan lawm e